Jotono no lam soko ani channel lo kai tamung no norok ani channel no subscribe khlai ko ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos ram ga phadi tini kaisa ketal notification ai lenai omong kang ka Central Reserve Police Force ni bukhaktei inke norok video no baithak jora te nai tongdi kam ka saimana ni bagui inke phaido official notification ai laina omong kai official notification obong kang kai Central Reserve Police Force ni bukhakti rijakha o jagao talangjaknai ASI steno takisa tongo head constable amo ministerial o jagao form fill up khlainani date hingkang kai chengnai abo January ni 4 tarik ni simi 2023 takisa closing jefuru form fill up close ngai abo norok 25 tarik January jora khlaimanai 2023 ni hingkang kai o jagao sajak tongo Central Reserve Police Force ni bukhaktei abo ASI steno tei head constable tlanjaknai abo oro norok kaisa post no apply khlaimanai omo je candidate apply khlaina musuknai chela tei bwrui apply khlaimano tebo kaham ka saimana ni bagui norok official borok ni website no thangui bo norok visit khlainai mano hingkang ka jagao joto details o norok rijagan a jagao borok ni official address o jagao vacancy tongo chela tei bwrui rok ni bagui assistant sub inspector steno ni bagui hingkang kai o jagao total to 143 ta tongo senior ST rok ni bagui hingkang kai oro 11 ta tei kaisa hingkang kai head constable ministerial o jagao senior ST rok hingkai 99 ta post tongo obo total post hingkang kai 1315 ta post tongo abo head constable ministerial ni hingkang kai o jagao pay scale rijaknai assistant sub inspector steno ni hingkang kai o jagao pay level hingkang kai 5 pay matrix tongo jagao 29200 ni simi 92300 obo hingkang kai assistant sub inspector steno ni bagui tei kaisa head constable ni bagui hingkang kai pay level 4 obo hingkang kai 25000 ni simi tongo abo 81100 jora age limit hingkang kai o jagao 18 ni simi 25 years ni bisingo tongui tongnai chela tei bwrui obo apply khlaimanai oro sajaka je 26 tarik January 1998 ni sai sikang asainai rok apply khlaimanglak tei 25 tarik January 2005 ni sai ulo asainai rok apply khlaimanglak senior ST rok ni to age relaxation tongo tomungno apply khlaina musungkhai norok apply khlaina di o jagao education qualification hingkang kai class 12 pass hayaka norok equivalent exam pass abo norok diploma engineering phan khlaijak hingkang kai norok apply khlaimanai abo recognized central hayaka ba state government ni under je university tongmani omo bahai ke apply khlaina hingkang kai norok official website tangri ruano description o norok 4 tarik ni simi abo chengnai 4 tarik ni simi norok apply khlaina di o jagao rijak tongo ang o PDF no bori ruano description o hingkang kai norok obo to short notification si details notification ho hingkang kai norok ni physical fitness aro rijak tongnai height rok norok ni bwsaknang tai chest rok ni bagui chela rok tai bwrui rok ni bagui hingkang kai details notification ang link ri ruano description o norok download khlai nai di kaham khaiui tei o PDF no bangri ruano description o norok omno bo download khlai nai di hingkang kai norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiya ko hingkang kai subscribe khlai ready ketal job advertisement tei online information related video ni bagui hingkang kai je apply khlaina musungnai rok to apply khlai di hingkai tini bagam sunung situk jotono no hambai।